ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Muna-muna rin hakatan tukbal na to in pupujihan pa Allah subhanahu wa ta'ala siyarain tunggal pupujihon dahil di halaw man sin gumiini way hikarwan niya. Sarta hitukban na to yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hawakto pa wakto sa kainuyaon kato tanim pangannal sa kainuyong katuin kabuhi karna nagkakabuhianan kita ni halaw nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lago-lago nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya amo na impag-iman patuhan Rabbul Alamin. Karna in pag-iman di mo mabi halaw man singgumi. Di mo makawa hauno-uno lugal buat malaingkan subay ang tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sukatun sing kita paganggautaan buuton pangayoon daing kaniya habang mayan kita niyo makasuda tumpukan si mga sila na mamarat sa yamatan harap kaniya. Hikaruan niya nikmat sa lago-lago amo nain pagmarayaw harwa maas. Hinmano siya biya de singkatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa mga kaanakan indua maas asal kari asali dahin halom simbigi jantong nila biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in lasa iban ulong ha anak. Amin wayroon hinangon nila halom sin dunya ini buat malaingkan hikakuyak si mga panganak nisin sila. Uno-uno pakaradyaan hikakuyag lialawag nila sabab makuyag sila umatuda anak nila. Amin wayroon doon haon kiya na naman atawa kita sin sila kasusahan. Yadto niya apas si maas. In kakuyagan sin anak nila, kakuyagan nila. In kasusahan sin anak nila, kasusahan nila. Hasabab yan maglugto sila harabaw sing gumiini. Labi-labi na tuodin ina, amin nakalabi.
karna nakananam sin kasigpitan sampay inyan. Iya nga subo sinambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagasubuha Rasulullah bang hisyo in mapatut dahon niya maglundang panun halom sing gumiini. In baita sin Rasulullah ina mo. Mahuli lang niya ya Rasulullah hisyo ina mo. Mahuli ya Rasulullah hisyo ina mo. Mahuli ya Rasulullah hisyo hiama mo. Nakatuin ina siyabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagmarayaw sin anak hamaas niya. Manjari beta kato dihay ni sin hambuk mananapsir sin Quran. Baita hi al-Qurtubi. Lam ya'ti fil Qurani al-amru bi birril aba lil abna. Wa inasabot halom sin Quran in pagmarayaw sin ama atawa ina pa mga kaanakan. Sa sumagawa yaon halom sin bigi jantong sin ina iban ama naglalawag bang biya diin in hikarayaw sin mga kaanakan nila. Bang aon dapat in pipikil tiyatali nila hapangatod nila habaran nila wala nila nakawa halom sing kabuhi nila in kabayaan nila anak nila makating ka makaliureng kanila in karayawan dahil hindi halom sing gumiin. Amo yan iniaapas sin dua maas. Bihag to ingkatan pasal sin ulong kasi biutang sin Allah Ta'ala halom sin bigi jantong sin dua maas. Lamod na ingkatan dihilan sin Allah Ta'ala kabuhi. Halaw man sin gumaini. Sampay piyang hiningod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inlasa sin ina manok ha anak niya. Bang aun doon haon bat karna hikamu laha anak niya misan niya kaatuhan puspuson niya in kaagi-agi niya umagpang bang mayan di mabinsa na inanak niya. Kataan piyak bahagian na to inla sayad tukataan. Sing kita maas atungod mga kaanakan. Sumagawain dia akdoon hay ni maghinang marayaw anak harap pamaas. Lawi-lawi na tuod hawak tubang in sila halawom kalam iban kalaas. Ipapatumtum kanila in kahalan lawi-lawi lain ina may tain siya na palabirunhan subay hitokbal sin anak karna nakasigpit si ay nakananamsing kasigpitan daing hapakburos amoy nagdarasin buugat labi-labi na bangaon ka na naman masakit dugang mangdugang imbuugat sin ginhawabaran dumaha anak inuog ha anak yaon diara halom sintian magsusungim bugat sumakawa di siya mag-iyan di siya mangayo tabangkan siyo-siyo lasaha anak niya amin kumuhiwal sa jaron halom sintian niya misan kana naman niya masakit makuyagin pangatayan niya sin in anak niya malasig halom sin tiyan niya amuanin ina ikaruah bang gumawa na yung bata dahil halom sintian niya timbang kamatay in babae hawak tuwang in bata gumawa na maripalaw man sing gumiini amo hindi niya matantuin siya laong ka amuin kasilakan pasinsuga hawak to sin doon hayaon niya alok na siya sin magpagawa sin bata-bata dahil halom sintian niya. Yan inina sa iyaon ka niya in kasabar misam pabiya din sakit sinkiya na naman niya bang dahon na maun hibutang paraghal niya in anak niya di hikasipat in kuyag sin ina makaulin ha anak niya.
Hikato niya, hawak tusin pagparuro ha anak. Pag-ipat ha anak, halom sin 2 tahon, subay siya majukop. In pagparuro. Sa lago-lago, kabinsanaan na namun sin babae. Hawak to yan. Labi-labi, nabangin babae, wayroon misan gatas. Ini, hajaman sin mga sila nakauna timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakabata-bata niya pa. In siya, doon haan, hawak to inina niya, amuin wayroon gatas. Sa siya, tiara paruwaing kauman. Supaya sadya siya makaruro. Misan bukon na ina niya. Amin giwaan niya. Sa sumagawa in kahalgaan, singgatas sin ina. Atawa katas sin babae karuruan. Atawa maruro sin bata-bata. Biutang sin Allahu Ta'ala. In hukuman doon biya dasin ina niya lugya ang kiaruruan niya. Doon hay ni manunjo kipain mapatut duroon sin babae ay sin bata-bata. Subay siya gatas sin tao. Bukon gatas sin hayop. Bihan. Sabab in timbangan niya, ina niya in babae kya duruan niya. Damikyan, in ama atawa banasin, ina-ina niya hapagduro, ama niya rahasara. Bihan, hanggang nakato, on magyato, in lang niya magsaururo. Namura kuman halando simpagayad nila, inbistahan nila, bangaon doon nakapagsaururo, hiyaram nakatantan im magtay manghud. Di naman jari hati niya magtay manghud nakatan. Haturan sara, amo hadjay nakapagsaururo. Hindi man jari. Amuin lang ta magtiyaon bang hutang tausog iwan babae. Bihad to insara. Diya sa upama, imbata babae nakaruro maripa, hambuk babae yaon, aon anak usog, sin babae kiaruruan niya, di sila man jari magtiyaon iban sin mga kaanakan sin, amuin babae yaon taga anak usog. Damik yan hibutang tapahan sipak, in anak niya roon, amin kiaruruan bihan, atawa imbata nakaruro, usog, in anak niya babae katan, hiyaram hamin nakaruro. Sa sumagawa bang sibu aon panganak sinyaon, taymang hudsin nakaruro. Iban sin taymang hudsin, kaya pagsauhan niya, pagduro, manjari sila magtiyaonin sila yadto, amurain halang langgal sarain, amuin nakaruro. Di manjari magtiyaon, iban sin kaanakan sin kiaruruan niya. Sibu dato rin hausok iban pababay. Amo at tuwing sara, sinagamata. Naman jari, doon hay ni mga katautay mga huran hakam Islam. Intungod, para akan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kaanakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Daakan, pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang singkaybanan magtatapsir, wasiyat ha mga kaanakan, amuin, di sila magtag-ipon, buat malaingkan tunggal isa-isa ra sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pagtag-iponan hakasambudnalan, in sumuno kaniya, amun na yung pagmarayaw harwa maas. Hikaruan niya. Sampay roon biyay ta hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hapangasubo. Bang unuin sa reyo-reyo amal. Muna-muna pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuno lang niya ya Rasulullah, hikaruan niya. Amunain pagmarayaw ha, dua maas. Amunin lang niya,
pagbuhat bakti harwamaas. Ini katunya jihad fi sabilillah. Sa sumakawa bangyaon doon intungod papag bakti harwamaas lawi-lawi na bang imaas halawm ka lamma na. Halawm sakit atawa halawm kalaas na. Di makaliuin pagbakti harwamaas deng simpag jihad fi sabilillah. Suway paunahon in pag-ipat. Sabab ini mataod deng mga hadis long ta di ta mabatbat katan na maid Rasul sallallahu alaihi wasallam magjihad fi sabilillah. Pagingat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka aun ka ina mo. Long niya aun nakadto kaw. Didto kaw magjihad kan ina mo sababin sulga yadto hawaba sin sikinya. Mataod yan. Dito makaway. Pag yanong pagjihad, amin paglugto ha pag-arama. Pagpaamusin hinang doon hahinang. Tiyugila sin Allah Ta'ala lam sin Quran. Iban piatarang sindaak niya. Pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuanin pag-iyanon. Na. Doon hay nibiita kato tanyo. In pagmarayaw at in pagbuat bakti sin kaanakan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Bang dumatong in waktu in sila halawm na kalamma atawa hakalaas, sibu dayaon sila karwa-rwa ina mo iban sinama mo, atawa hambuk na kumandeng kanila na subay long niya in hinangon mo dunhan wala taqul lahuma uf. Ayaw ko magkabtangan kanila sing kabtangan, amuyin, biya sa pantun kauri magmari kau sindaakan nila. Aun san anak na akon, sabi ni Jimajato, uto karibakaw. Uno ba ini? Nagtatagad ya. Uno yan to, ga na sad to. Dosa yadto rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa rakula. Ayaw gimwa in suara niya. Nagtatawagad niya. Kumuli sung hadyain bayho niya. Sintiyawag siya ina niya atawa hiyama niya. Maasiyat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Iban ayaw kau tuod magparungog kabtangan amuyin, hikasakit simpangatayan nila. Misan da sa siwi-siwi. Manahot deng hamanahot amuyin, di nila kabayaan. Subay di makarungog in maas. Habihad to in pag-ayupot sin ina iban ama anak, pag-ubusin higanti nila. Habihan, di manjariyad to. Amo saan mga katawte manguran hakam Islam na ini biyay ta kato bangunin hinangon wa qul lahuma qawlan karima sa inkabtangan nyo subay hadya lam malambot mahanunot marayaw maluoy amin makuya gimaas bihan. Amuad tuin kakuyagan sin maas. Misan aon masakit habihat to sa dingkabtangan sin anak paina atawa paama kaulian sa roon doon. Maigin problema niya. Long si magbibisara. Bihan. Amo ini hikaranti sin anak sin karayawan hinang hina niya kay ama niya. Nag-ipat ka niya hakabuhi niya. Bihan. Sa sumakawa habihay ni na kahalan, mataod biyay ta kato. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hajaman sin Umar ibn al-Khattab. Kaya pa nga subuhan siya. Long niya Amir al-Mu'minin. Diya ko hina naghaji. Biyababa ko siya. Dari hatasin. Abagako. Daing hawla na mo sampay di magpak kami magtupa. Hula Makkah.
Ako'y susungit sin pagkaon pasimod niya. Ako'y maghuhugas sin katan lumiha baran niya. Harihan na lang ning kahalan hinang ko kanina ko. Uno, nakatumbas na ra ako. La wallah. Laong sino marim ng khatab. La wallah. Ibot patuhan way. Hambuk hadya tikdag mo halam sin tiyan hina. Muri mo kamayaran. Di mo kakantian. Hawihaning kahalan niya. Nahasarap yan. In mga anak suway, hando kailo. Bang sila mawaya sin sulga. Yaon doon. Hababa sikisin ina nila. Bihan. Hangkan na inhambuok. Tabi' as-saghir. Pagyanon di Al-Hasan al-Basri. Iipat niya ama niya Ibansin, ina niya. Iabutan sin nawapatin ama. Nagdangulngul nagtangis. Giwain tingog. Lang si mga murid niya, ikaw say naghindo kamo. Bukon barang aon mawapat, magsabar kita. Mamunghadya kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lang ni Husa. Bunasing kaptangan niyo yan to. Sa impiyag tangisan ko, piyag dangulngulan ko, piyag tangisan ko. Bukon yan to. Sabab hawak turihi ama iwan hina halaw man sinbay ko. Ukabindua lawang sulga. Hawak to kawapat ka nama. Natambulin na buo. Kambuk na kuman. Amo at impiyag tangisan niya. Kita kau. Bang bihag tuin mapanganal sinanak katan. Lumag sila sindan, biya din hikakuyag sin maas nila. Haamo hindi sila sumambong kabtangan hikasakit sinatay sin maas nila. Hi Abu Hurairah radhiyallahu an. Kafir pa inina niya. Kafir pa inina niya. Di siya humarap pa masjid magsambahayang bang siya rin makahapit matukan ina niya. Imian siya, ina ko, yan da kakauroon. Murah-murahan kaya ulungan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin ulung mo ka ako, hawak to sibi-sibi pa ako. Sumambong ina, ya anak ko, pangman kau kialasahan sintuhan. Biya sinla sa mukha ko, pagayubot mukha ko. Di siya manaw pa masjid bang siya di makakadto. Doon siya kiyuyakan sin nakasud na paagama Islamin ina niya. Amo yan. Di Abu Hurairah. Amo in nakabidda. Nakakawa ilmu dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taod-taod na hapal hadis. Tumbol hambuok amo na in Abu Hurairah. Way nakaliw kaniya. Bihan. Nain mga ini katantan, bang taurulun, tayod turun, im mga kahalan si mga sila, bang biya din im pagayupot nila ha, mga maas nila. Amuin, bang aun dapat inhinang kanila, hawak to sibi-sibi pa sila. Amin laong sinsambatan sing kita, rimisan patapuan pikot, inanak. Palamihon nila yung pag-ayupot nila, haina nila, iban sinama nila. Hawak to sin, yaon labi-labi na halawm na sin, sakit. Iban yaon na halawm sin kalaas. Amuin mabaya, maghinang, di sila misan magbutol sin kahalan nila. Kasigpitan himinang, yaon dakatan, way roon uno-uno. Bangkakunahan sin anak, aturon sin anak, biya sa kaulaw-laway sakit, para halyaon in sakit nga nanam nila. Mangi dito makarungog pa anak si mga kabtangan bukon marayaw. Sa sumagawa pasal sing kasabar nila,
panghinduaan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, no kailo bang maning mga kaanakan niyaon, kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab way amal sa lagu-lagu hangkan na imaas magtuyo pa mga kaanakan. Kaya na misan sila halawm na sin pakuburan nila, bang man sadya sila magsambahayang, magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di nila kakunhanin si niruhal, palam simbulsa nila. Di ingkakunhan nila sila magibadat inanak nila. Patuhan Rabbul Alamin. Makadha aturan simpang nindo, sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuratim mahal ka ding hakatan. Hangkan na yung mga maas, ando lumagda ko man sarap, misan da ko man tiyo-tiyo, amin makalamod-lamod ka ilo, doon haparkala, mabista amal, patuhan Rabbul Alamin. Habang mayan, kabahagian sila sing karayawan, kana ing karayawan, nakawa nila, on bahagi, hiina nila kay ama nila, karayawan. Dahil di hadun niya ini, sampay paadlaw, gana-gana. Naamo yan, insubay, jagahan si mga kaanakan, in parkala ini mga katautay manghuran, bukon sa ini, haumat sa jahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impang Hindo, dahil hapanagnaan pa, nagdakin tuhan na to Rabbul Alamin. Intanda niya, ribiyay ta katutan yung, aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura. Ini ni intiatujuhan amo na yung mga sila ahlul kitab. Ahlul kitab amo na in kabiyaksahan panghati sing kamatauran amo na yung mga Yahudi ban Nasrani. Ing pangdaakan kanila diaaksin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon kaniya. Iban di palawakon limbakan pagtag-ipon ng dugaing. Nakita na kamo si mga Yahudi man Nasrani. Bangis yung pagtatag-ipunan nila. Dinatukakunhan sing kita, ibaita. Sila'y maghinang sintuhan nila, kabayaan nila. Wabil walidaini ihsana, iban pagmarayaw ha mga kainaan. Iban kaamaan nila. Naunin hinang nila ini. In sila bang mabot na hangpot tagwalo taon nino, muldi na makapag sino-sino maas kanila. Magbaya na sila sing kabayaan nila. In kato di wala napinda. Misan ni maas yaon di na makapanaw ama mura. Ina yaon misan di na maka tindog. Ina mura. Diakaw sin Allah Ta'ala maginang marayaw kanila. In sila way na mahinang si maas, pasaran sin anak. Bihaning kahalan nila. Wabidil kurba, sumuno. Amo na, yung mga masuok kanila. Yang dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipapaingat ka to, impangkat tara hindi kita. Sabab kakunhanin ni mayta, amal sa lagu-lagu, impanugpat sing kita pa aming kalasahan sin, kamaasan ta. Ayaw kampung mo, bakay sadya sin ama mo, iban ina mo, bang sila yadto halawm na simpakuburan. Ampa mo sila siugpat, sumampay madto kanila in karayawan hinang mo, kan ina mo kay ama mo. Sababing kuyag nila, haamin na hinang nila sa jatay manghudalaw man sing gumini. Yaon iyayupot sin anak di hababaw sing gumi, sumampay makanila rito halawm sing pakuburan nila. Bihan. Wal yatama.
Amo na yung mga kaanakan way ama, yatim, bata-bata, wala pa si mangput, way na ama niya. Mapatot maglagsing kabuhianan, way nakaka pagkainaron. Hangkan na yung paghinangon si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangaon doon haon maralo, tagaanak, amod tuin asawahon kailo, innabaluyat to bang mapuas na inidda, mahita, sabab mabaya sila mag-amal, supaya makaipat sila hamoy in yatim, anak sin, mga yadto nabaluyat to. Hindi ka to, balis ka timpag-asawa sin tao. Timpag-piyon sindi ka to, piyon in budyang, bata-bata. In sila maba sila mag-amal, magpataod sinamal. Amo yan, in mga sila, mga katautay manghuran. Wal masakin, mga miskin. Amin parulihon mo, mahita. Yan biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang in miskin yaon magkakunahan tabang, way kaw nag-inu-inu. Biya sin sa pantun Allahu Ta'ala in kasakitan, mahita. Long sin Allahu Ta'ala, iyuhawa ko lang, kung sampia inom. Uy, long sinipon niya Allah, biya din kari magpainom kay mo, sin ikaw in Tuhan Rabbul Alamin, ikaw in tagdapusin tuwig, ikaw in tagdapusin katan. Kay mo lang ni kaingatan, aon na ngayo kay mo tubig, way kumisan nakarihil. Bang mo yato na painom, yaon ako karakan mo roon kaniya. Hiyap di ako lang sinallahu ta'ala, wala ka minsan nagpakaon ka ako. Piyading kaagilong ni magpakaon kay mo, sin ikaw in Tuhan Rabbul Alamin, ikaw in nagpapanjari sin kakaon kata. Di da magkaunin Allahu Ta'ala sin piyapanjari niya. Di siya magkaunahan. Sa mayta, hipahati ka to, tanyo yung pagtulong tarang, mahinang na to ibadat sa lagu-lagu harap kaniya. Nasakita ko lang sinallahu ta'ala, way inu-inu niyo. Uy, lang niya, Allah, magkasakit ka, sinikaw yung Tuhan Rabbul Alamin. Way mo lang niya kaingatan ng haraig, simbay mo na sa sakit, way mo isang tiraw. Bang mo ato tiraw, matukuyakan siya, yato sin tiraw mo siya. Labi-labi na bang dahan mo pa sinuno-uno, hikakuyag pa sin pangatayan niya. Amal sa lagu-lagu. Tabaakan mo ako lang sinallahu ta'ala rito kaniya. Kita kau. Bukon sa iling katanbi, takato ini batuirun halga niya. Kita nung mapatot manghalga ising katantan beta sinallahu ta'ala halom sing kitab niya mahamulya. Piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jari dil qurba wal jaril junub was sahibi bil janb wabnis sabil wa ma malakat sa imanukum. Damikian im mga katan siyabot im magpangdaig o naturan niya im pagtulong tarang aun doon haan inhapang daig mulong si beta doon hinisambil hatap siran sinayat ini. Inapang daig mo Yahudi iban Nasrani. Sa subay mo dayaon, aun kapatut niya, hantara mo iban siya. Kapatut si magpangdaig, magtulong tabang. Kabayan sin Allah Ta'ala nagsusulot-sulot, hangaan sin pagkamano siya. Pag-agaman niya, narambebeyaan niya, amoting katanaman niya, kabayaan niya. Sa inikaw, roon ko, isa katanaman mo. Sa tungod si magpangdaig, aun hak, sin siya roon kay mo, aun hak mo rito kaniya. Nalabi-labi na bang kampung mo? Maramo intuhak. Hangan sin magkampung. Hangan sin pagtay manghuda ka Islam. Hangan sin magpangdaig. Bihar. Nabangin haraig mo yaon. Pangdaig mo bat in siya Muslim bukon mo kampung. Yaon pa masi induhak. Hak si magpangdaig hangaan sinakama Islamin ni karuan niya. Ini piyang hindu kato. Nauno hindi mato. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Taniyo.
in mga inikatan ti ay kuran sin Yahudi iban Nasrani. May tabiatumtum kato ini. Nakalukis sa laom sing kitab nila. Hasupay katili makasingod kanila. Bangaon simingod kanila, duarain tikbian. Bangkaw nakasud dito hatumpukan sin Yahudi. Nakalamod kaw hapiag mulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw nakasud hatumpukan sin mga Nasrani. In ikaw nakasud hatumpukan sin mga nag-ibadat patuhan halawm kalaungan. Hangkan na sa imbiya kamo ini uno-uno hinang kita na mo inyaon hikalupas sinamal ipatumtum na mo. Hatay manghud na mo so malasa kami hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya ando kaylo makaamuin hinang. Di ba dito halaw man na to ining pagsingot sing katantan. Kaibukan nila ning katan kakahinang sin Yahudi man Nasrani. Amin dumaawa paroon, nando kay lumisanda kuman makaminsan halawm sing kabuhi bang man makasingo day nang sin Nasrani man sin Yahudi. Na'udhu billahi min dhalik. Sumay kita niyo, magali. Di na to kaingatan, ubus na to hadyahi minang sinyaon, miyuklasim manhaw tawaran na to. Wala misan nakapagtawat, pakain na kita niyong utang. Amuanin suway halian na to. Way makaingat sing kamatay ko unurumatong. Mataod na inmiya tayo way misan nakakita sin silak sin suwa. Halawm tiyan pamiyatay na. Sinina niya. Nakakari, nakanapas sadya. Nakaruha, nakatuni, mapasyad to na isang miyukto. Naon doon pialayam sin Allah Ta'ala pialugay hadunya kalo-kalo inyaon lasa sin Allah Ta'ala kaniya hasupaya mapakpakin do sa katan way makapin amo na mga sila matay long niya hakulangan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang siya nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in kamatay niya patay syahid sabab di tumay main Allah Ta'ala madto pahadarat niya bot malengkan suway malano subay siya kalanuan di pahalaw man sing gumini hangkan na yaon dihilan siya sakit hasupaya ando kailo tumaod in pag ini pangayo niya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala tumaod in pagzikir niya patuhan Rabbul Alamin tumaod pa in sambahayang niya doon hayan amin sambahayang yaon katantanin bonus na tatayma niya bang siya nag-iibadat hawak to sing kakasay niya hawak to sing kalamman niya bistahon jukup-jukupan ning katan amal hinang niya. Amo yan mga katautem mura na kama Islam na murah-murahan in pagpatumtum yadto makakawa kita niyo karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala kalu-kalu misan da kuman hambuk duareng kato tanyo tumayma in ito'y pagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala na labi-labi na lang tabangin katan tumayma hari at tingkalan niya murah-murahan ipagbarakat kat utayon sin Allah ta'ala in waktu na to aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga palanggungan hakama Islam. Murah-murahan in pagpatumtum yadto amo hindi nato matayma pabukon marayaw tay maun nato karna sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan dihilan kita taufik sintuhan nato Rabbul Alamin asupaya ando kaylo di nato sa ini kaingatan in susungon nato ini bihan na murah-murahan in mga yadtukatan amin piya nga ngayo nato dahil hawakto pa wakto ando masuk na yung bulan Ramadan yan in mga silabar iman malayo pa in bulan yan, siusukat nila na pa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan.
Ya Allah, paabuta kami pa bulan Ramadan. Karena dunhan lipat manglipat in karayawan amin taud sin ammal hihinangon sing kita ni halauman simbulan yan. Nakabidda day hakatan bulan amuin bal kala-kalaan in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyad tukatan subay kita ni hinangon na to tabiat tiap-tiap amuin di na to pamapirungin mata na to ando pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta amuin asupaya bati sadyain bigi jantung taharap kaniya pangayoon ta in amuin habang mayan imbigi jantung tayaon mahugot tutok doon haon in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pangagad haun-uno na pamiat sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala manan pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم فإن تصوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.